ry'Imana. Samuel wa kabiri mu gihe cy'urugamba rugeze, we yari yaramenyeye ku rugamba ariko arongera mu intsinzi. Acareka kujya ku rugamba, arungika abandi bajya ku rugamba, wewe ngo yisigarira muhira. Umverere ibyabo, umverere abantu bariko barananirwa, abandi bari ku rugamba, abandi bararyamye, abandi ku rugamba, abandi barasinziriye, abandi bari ku rugamba, abandi bariko barajya. Haleluya. Bamwe baja ku rugamba, abandi bakaca baryamye. Abo bantu babiri kandi bose bari ku rugamba. Mbega twese turi hano turi ku rugamba. Turi ku rugamba turiko turarwana n'umwasi. Yewe shetani ushaka kujya mu itiro agusangayo ukarota. Ushaka kujya mu cyumba wiyugane, shetani agusangayo uri umwe. Atatangura kukuyigisha. Agusangayo. Wibereye mu cyumba hariya. Agusangayo. Nta muntu n'umwe uri kumwe. Awicaye hariya mu ishyamba. Ariko shetani ataza kugusangayo. Wita wewe. Kuda umubazo kuri. Abasengesho wasete. Abasengesho wisozeshe. Era imyaka mazusenga. Abandi barishugwa, wewe nturishugwa. Abandi bakiribara, wewe ntukiribara. Abandi bana babo barakizwa, abana bawe ntibakizwa. Imana yawe yarabaye ngombe kuri wewe. Batabataye ariko wewe muragendana. Uratangira Imana, uratangira ikigira cumi, utanga amasengesho, urisonzesha, ibyabo barubatse isengero, warakoze ariko wowe ko kubona Imana ikukunda. Urisonzesha, nta tumisotsi. Naona nigane. Abantu baba benshi bona babibutumwa bwiza ntabwo. Ariko nasanga pastori badasengera abandi, badafasha n'abandi bibere yake akamura abantu bakubaruzi bari wabo. Baruzi. Kandi nasanga nta bibigisho basenga, wawitanga, wabafasha abantu, warakora ikintu cyose. Ariko nawe ukorera ineza acabigendera. Rero wowe Imana ikukunda. Nibuka umuntu utera umwe yigeze kuzara. Ndamusengera imyaka indwi atabyara. Imyaka indwi hanze turamusengera aratwarinda atabyara amahasi. Niyajya kumbwira ngo aratwarinda nabyumvanye n'abandi. Niyambwiye ngo arabyaye nabyumvanye n'abandi. Imyaka n'amaze n'ibi baba beti n'amaze niyaje tumusengera mu tuzigatota tuhangana n'abazimu bari muri we baramurotse mu nda baboheye y'inzoka tuhangana n'azicu ya kirabira atwarinda ntiyagarutse. Arabiyo abana barakura. Haragira ikindi gihe sinzi ikintu cyashitse. Aragaruka. Icyo gihe Satani aratangira ati wewe mubona wewe. Ubwo umukorera abantu batabona. Uwo muntu ubona ukwiye kumufasha kweli. Urabona. Ndabana n'amazu. Mureke arandi mufashe. Iyo ni ntambara rero. Izo ntambara umuntu wese arazigira. Nizo kuriko kuragwana, nizo turiko z'abakirege, nizo zituma mubivamo bakaba nisonzesheje irindi tuguregwa ko ari diabete. Ngo niko mara umwanya n'ubu atarutubipe ngo urapa. Tubivamo. Erega wumvise intege wowe ni wabimenyeye bitabintu by'abandi yabihebe. Atubireka. Arazi. Nibuka yaraje kongera twamusengera afite ikibazo cy'umutware wiwe turasenga kirakemuka uwo munsi nyene yasubiye kugaruka ngo atugere mu cyara yose acarigendera kandi turaguma ubundi mwaka indi myaka ibiri acaragwara indwara acaja kwa muganga asanga hariyo rubyimbye mu nda. Aramubwira ati wewe ugomba upfe igitereko cyaboze ibintu byose byakarangana cyangwa nayo byaragarutse ngo ndaje kandi
arazi ndayuciye hariya babugiye ko bamubaga mbere buntu benga haboze habaye ibindi abaraje atamuka bitakunda twinjira hajya muri biro njya muraba uyu muntu kabisa n'umuntu yize w'umudokteri atibuka basi none hari aravuga urumva ngo ndapfuye bimeze uko sawa ahubwo umuntu reka tumufashe nakondi ndamusengera aho mbere twahahuriye n'ingorane zikomeye akira biro yose ihinduka amaraso ihinduka amashira ihinduka ibintu by'umuduhu bimwe byari mu nda bimwe byabora bya bindi byose biro duhura n'ibibazo bikomeye turihangana turasenga abo kinda yose yari yaruzuye ikiriraho abaganga bari bananiwe abangahida igeze neza acaravuga ngo ubuhoho yari yicaye handavyibuka ari no mu rusengero ngo mana yo mwijuru ubu ndafashe ingingo nkazosubira kuva aha ngiye gukorera imana ngiye arabivuga natwe turavyemera uwo munsi nyene wabaye uwo munsi n'ubu ntaragaruka arakinga intahe niyasubira aho n'ubu ntituzi yageze ari azogaruka bibiri cyangwa bitatu ngo biratsindisha umuntu yabaye ugira gatatu muziko n'Imana iyo ukinishije itindi ikaguhe Yesu adufashe cyane haleluya aho nzobanza ndamureke banza ndamubwira ati subiza inyuma umukobwa umwe nigeze gufasha igihe kimwe ndabyibuka ituro ya mbere nasambanye ituro ya kabiri nasambanye ituro ya kane nasambanye mwani wari wose yasambanye kandi aho rero yarabigegeza akaza nkaho nk'umumarayika Imana ikacubingira ati wewe wabisubiyemo kabisa iyi turo ndamubwira ati sohoka n'imbabazi ndaguha n'Imana ntiguha imbabazi genda acaragenda ageze yarabura amahoro none hazari kararira rero tufatira igihe ndabona ko yahinduye isura ubwa mbere yarazi ukamenya n'ibyo gufyina nawe iratu rero sindaguha imbabazi n'Imana ntiguha imbabazi ubu urabaye wo kwa Shetani neza genda nta mpamvu yo gukinisha abakozi b'Imana nta mpamvu yo gukina sohoka genda ugendane na Shetani kuko niwe wihaye ageze mu nzira yumva arapfuye karabana yaza ari kararira araryama ati nukuri nkazopfa subiye we ndabona ko bivuye mu mutima kabisa cyako muco gihe narasubira acata ingingo kabisa hadiye bizabishika haleluya nta mpamvu kuguma dukinisha abadayimoni cyangwa dukinisha Shetani Yesu adufashe cyane turakeneye kwanga Shetani tukanga n'ibikorwa bya Shetani kandi tukabigaragaza tukabishyira mu bikorwa apana kubyamiza mu majambo gusa ubundi kubyamiza mu majambo bifise ingaruka Dawidi ubunebwe yagize Dawidi kugira ubunebwe byamuzaniye ingaruka ikomeye cyane